konna qed nagħmlu f'Jannar ta' 21 ġifieri konna 9 months into COVID. Kien hemm is-supplement li dak kien qed jingħata. Il-gvern qal da trid tittieħ kollu lill-impjegat. Ovvjament kien hemm xi connotations li fil-verbal ma ħarġux. Għax inti il-gvern qal ħantik 800 tittihom l-impjegat, ma qallekx li il-gvern attwalment ħajtik 800 mnaqsa l-bolla. U inti dik trid tkun tajt minimu lill-impjegat. Ġifieri, mela l-aħħar sentenza ma fehmx. Mela, il-gvern qal li ħantik 800 biex inti tittihom lill-impjegat. Imma fil-verità. Fil-verità, jekk għamilna 10% tal-bolla li semmejna l-ewwel minn 800 ħajtini 7. Ovvjament, il-paga minima l-istantik hija 800 jekk ħallaslek il-bolla ġejna 7 u inti fidejk suppost għandek 7. Issa ltaqajna ma' dil-kumpanija u dil-persuna illi meta morna qed nispjegaw l-isma' kif tuża s-sistema tagħna u tħallna isma' kif ħadd implementa l-COVID, isma' l-COVID fir-realtà. Inti ma kellekx naqqas il-pagi tan-nies sakemm ma ġibx permess mid-dipartiment. Ġifieri ma stajtx jiena avoli qal minimum 800, ma stajtx qomt fil-għodu jien qedlek isma' minn għada xbin 800. Kelli nġib permess ma' id-dipartiment jekk kellek paga ħanamilha sempliċi tad-doppju ta' 800, 1600, l-agreement mad-dipartiment kien isma' John Malli jista' jaħdem biss 20 sija fil-ġimgħa jekk ħadd 800. Jekk ħajaħdem il-full time tittieħ l-1600 li kellu, imma l-gvern ħajtini 800 neqsin dal-biċċa bolla li kellu jħallas l-impjegat għax fir-realtà dik kienet tikkompensa. Dan fehem illi da kellu jtija kollha. U d-dipartiment mhux tal-li għalek, tal-li għal-isma biex inti tikkwalifika biex tieħu dal-COVID, inti ma stajtx tolli l-paga ta' impjegat. Għax jekk kienet nolli l-paga tal-impjegat, ġifieri jiena fordja, mela lajnuna m'għandix bżonna. Dal-proxmu fem illi ħajirċievi 800 u 800 jrid itija lill-impjegat ekstra mal-paga. Tgħidlix minn fejn ġiddi. Mela qed nispjegalu u l-mistoqsija tiġi żomm ma il-COVID fejn marax dil-paga ma żdiditx. Paga ma żdidx mela x'qed tagħmel, qed jispjegali eżatt x'kien qed jagħmel. Mela dak kien qiegħed jieħu dal-flus mill-gvern li attwalment avoljet 100 fix-xahar kienu qed jitħallsu kull 4 jew 6 ġimgħat, so l-ammont ma kienx eżatt tont kif tkellimna. Kienet jara kemm taħ il-gvern jaqbad ċekk jew kexxu jtihom l-impjegat żejda mal-paga. Tajjeb. L-impjegati vera marru tajjeb. Kif qed nispjegalu qalli, jiġifieri issa x'nista' nagħmel jien? Qedlu issa dawk mhux iddekjarati. Mur itlobhom lura l-impjegati, rott is-salib, u b'damel kif suppost. Issa kif ħan nispjegalhom lil-qudiem mhux ħantihom l iktar. Problema tiegħek issa. Ma jgħidulhom tajtkom bonus gawduh issa minn is-salem kif suppost. Ġifieri da fi żmien il-COVID daw l-impjegati mhux tal-li naqsitilhom il-paga, tal-li żdiditilhom probably b'50%. Isu fadal Christmas. Eżatti. Issa biħa mhux hekk li kien hemm perjodu fejn daw ġabu agreement mal-gvern biex naqshom biex jaħdmu 3 day week ħajnaqsulhom il-paga u ma li naqsulhom il-paga reġa' tagħhom iżjeda li 800 ukoll. Mela tlaqna.